بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير بالله كم تستطب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء أمان وعنوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleeyyan kiyya ka islaamaa baga nagayaan nu eedan rabbiin baga nagayaa wal nu qunnamsiisee cufa keenyaafuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbii nu haa guutu. haajaa teenya tafacaate rabbii walitti nu haa qabu. addunyaa fi akhiratti rabbii nu haa milkeessu. addunyaa fi akhiratti rabbii jiruu gaarii nu haa jiraachisu. ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbii nu haa kennu. obboleeyyan keenya biyya su'uudii keessatti warra darramaa jiruuf rabbiin isaaniif haa dirmatu. rabbiin gara biyya isaanii nagayaan isaan haa deebisu. dhukkubsataa isaanii rabbii isaaniif haa fayyisu. dhukkubsataa isaanii rabbii isaaniif haa fayyisu. dhukkuba qaamaa, dhukkuba qalbiitii fi dhukkuba miskiinummaa, dhukkuba cufarraa rabbii isaan haa fayyisu. dhiiga isaanii irra caalaa dhiigatti rabbii isaaniif haa jijjiiru. gogaa isaanii irra caaltuu gogatti rabbii isaaniif haa jijjiiru. ka isaanii irraa du'e rabbiin rahmata isaaniif haa godhu. qabri isaanii caffee caffee jannata haa godhuuf. galme isaanii illiyyiinitti haa galmeessuuf. ma'an nabiyyiina wassiddiiqiina washuhadaa wassaalihiina wa hasuna ulaa'ika rafiiqaa jedha gaggaarii isa waliin rabbii isaan haa godhu. nutillee rabbiin warra diina islaamaatiin jiraatu rabbiin haa godhu. warra diina islaamaatiin dhaabbatu rabbiin haa godhu. jecha maayyii keenyaa laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah rabbiin haa godhu. ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbiin haa kennu. akkas jechaatiiti gorsii keenya kaarraan tanaa ka jumu'aadhaa maal jaa akka du'aa'iin sii qeebalamtu ni feetaahi jetti. gaafii ni jalqabna. du'aa'iin teessan akka isiniif qeebalamtu ni feetanii? awoo rabbiin du'aa'ii teessan cufaatu isiniif haa qeebalu. waan isin niyyattanii mitiiti akka isin niyyattanii olitti rahiimur rahmaan isinii fi maatii teessaniifuu rabbi isiniif haa ta'u. maaliifi amma gaafii kaasna lal manaamni kee akka dhugaa ta'u ni feeta. yaadaa fi muraada kee rabbiin akkasiif guutu ni feeta. si dhukkubee dhukkuba keessan irraa rabbiin akkasi fayyisu ni feeta. qoma kee rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkasiif bal'isu ni feeta. joollee qabda, joolleen tee mataa sitti jabaatte akkasiif qaceeltu ni feeta. hiriyoonni kee fuudhanii dhalanii ergatanii jiran ati ilammaan tanaa hin fuune. yoo shamara taates ilammaan tanaa hin heerumne fuudhi sirraa booda'anii jira. shamara yoo taate heerumni isirraa booda'anii jira. akkasii jarjaree sii dhufu ni feeta. dalagaa takka eegaluu feetu. dalagaa teessan keessatti eenyu amantaa hin beektu obboleesso. akka dalagaa teessan keessatti hin nyaadhamne nama amanamaa waliin allahan jalla jalaalu si qunnamsiisee akka milkaa'utu ni feeta. waan gaafii tana kaasne cufaatu obboleeyyan kiyya deebiin isii waanuma takka du'aa'ii heddummeessa. waan tana cufaatu rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi akka nuu godhu yoo feene du'aa'ii haa heddummeessinuu. allahan jalla jalaalu قرآن إيسا كيستي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي يرو قبرنكيا سقافة ناكنا الراجين فإني قريب أنين كن إهودا أكنا جيهمي في جين. يو آية برالالتن رسولا صلى الله عليه وآله وسلم قل جان asitti ammoo kallattumaan aniin kun dhihoodhaa jeen. inni dhihoote waan kadhattan cufaatuutu isiniif kennuudhaaf inni qophii. isinummaan akka itti kadhattan beekan malee. waqaala rabbukum udu'uuni astajib lakum. rabbiin keessan ni je jalla jalaalu rabbi udu'uuni na kadhadhaa astajib lakum isiniifin awwaadhaa je. warra rabbiin isaaniif awwaatirraa rabbi isin haa ta'isu. bakka biraa keessatti waqaala jalla tanaa'u أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سمي أينو توتو أواتا جيبر إسا إنكما داف أينو توتو أوات أينو
eenyutu rakkoo isinirraa fuudhaa jee isa malee nam takka hin jiru jaalowwan kiyya ka islaama du'aa'ii tanaas jaalowwan kiyya akka arra dura hoggumee ka waliin jenne namuma qabbana isii dhamdhameetituutu sadarkaa du'aa'ii beekaa irra hedduun namaa sadarkaa du'aa'ii hin beeku ammas allahan jalla jalaalu waan qadara keessatti nutti murteesseetutu jira qadara san wanni deebisu jaalowwan kiyya ka islaama du'aa'ii qofaan isinin jedha du'aa'ii tana heddummeessineetiti waan feenu cufaatu rabbii keenya kadhachuu qabna isiniifin awwaadhaan hun je hadiisa imaam muslim seesaa keessatti fide rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a abii sa'iidin al-khudrii irraa dhufe radiyallaahu an rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muslimni tokkolleen ka rabbi kadhatu waa hin taane je yoo waa sadirraa takka yoo harkate malee kadhaa isin kadhattanirraa waa sadirraa waa takka ni harkattan garuu yoo keessa laaltan waan sadeenuuti harkattaniin isin hin ja'an obboleeyyan kiyya yoo rabbii keessan jalla jalaalu rabbii kadhattan amma namni takka du'aa'ii godhachuu jiraa miti ta dura waanuma inni kadhate san isaaf kanna rabbiin san yoo akkas isaaf godhe malee waa hin taane waan ati kadhatte yeroo ati kadhattetti gosa ati kadhatte sanitti siif kanna ta lammada du'aa'ii isin godhattan akhiraadhaa fi ibbiratti seef isinii godhee isiniif gahe yoo tanniin lamaan dhabdanoo tama harkattan ni beetanii hamtuu rabbiin jalla jalaalu rabbii qadaratti nu dabarse isiisan isinirraa deebistii riwaayaan imaamu tirmidhiin jaami'a isaa keessatti fide xayyaba allaahu fara sahaabtichi tokko rasuulaan sallallahu alayhi wa alihi wasallam hayyaa ergamaa rabbii yoo akkana taate gaa kadhaa haa heddummeessinu gaa jennaan qaala sallallahu alayhi wa alihi wasallam allahu akbar kannaa rabbiituutu hedduudhaa jee jaalawwan kiyya islaamaa waan kadhatte san akkuma ati kadhattetti yeroo ati kadhattetti siif kannu du'aa'ii arra dura godhatten cufaatu yookaan ammoo guyyaa akhiraa sii gahe guyyaa akhiraatiif guyyaa san ulamaa'iin gariifaa maal ja'anni beeytanii obboleeyyan kiyya islaamaa hasanaa gurguddoo gaara geessu tana walitti sii qabamteetiti dhufta ayyaa rabbi namuutuu hojii hojjete addunyaa tana keessatti ni beeka yaa rabbi hasanaan tun tamaaliitii je'eetiti gaafata du'aa'ii arra dura kadhatte taniin an siif hin awwanne isiisanii siin je'ee sii deebisa gabrichi maal ja'a silaa du'aa'iileen tiyya cufaatu naa qeebalamtuu baate ja'a gaara gurguddaa tana taatee se'eedi taana ammoo obboleeyyan kiyya hamtuu nutti dhuftu nurraa deebistii jechuudha tuni jechuun maal jechuu amma haa jennu fakkeenyaaf jaalawwan kiyya ka islaamaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan nuti kadhannu wahayyuu isaa beekayi du'aa'ii teenya nuu qeebaluu dhabuudhaanis du'aa'ii teenya nuu qeebale na waliin jiraadhu isatti dhiisi inni dalagaa isaatiif dhufe anaafi atis dalagaa teenya haa godhannu haayuyi akkam jette daawaa dhaggeeffachuuf dhuftee miti wallaa elektirika laalamuufi dhufteet itti dhiisi yoo isa lallaalte yaada kiyya na hatta beeki du'aa'ii isin godhattan yoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isiniif qeebaluu baatellee isiniif qeebalee jiraan isinin jechuu jira akkamittiin jettani du'aa'ii isa kadhatteen garuu du'aa'ii san siif hin qeeballe sanumaa waliin sii qeebaleen siin jechuu jiraan gurbaan tokko amma rabbi kadhate maal kadhatanii beektaa mootarrii amman tana deemtu tami istaayila biyyatee sanitti jeegaa jeenaate ka jee kun iyo iliyaasunnu nama akkanaatiin fadhaan sodaattuu ija keessana daawwattuu miti apaachee jeewo apaacheen beekanii an silaa isii yaamuga garuu dirree dawaa jirraami apaachuma sana yaamnuga yaa rabbi salfii dura salaateeti yaa rabbi apaachee naa kanni jaan rabbiin apaachee san hin kannineefo apaachee inni naa kanni jeen san rabbiin hin kannineef maalin isiniin jee du'aa'iin isaa isaaf qeebalamuu dhabutu isaaf qeebalamtee hin jenne maaliif rabbiin jalla jalaalu rabbi yooni mootara tana isaaf kanne aksidaana seenaa ni beekaga ati ilmi azalii san wayii beeyta mootara san sii kannuu dhabutti du'aa'ii ati kadhatteen san sii qeebaluu dhabutti du'aa'ii tee sii qabeelee jira booda ammas aksidaana seentee jedhe hayyaa rabbi hiriyoonni kiyya fayyaa qaban ana paaralaayizii nu goote jettee iyyuuf deemtaa bara gurbaa tokkootuutu abuu somaalii nutiifis akka ummatatti yoom nuu dabarti je'eetiti zaalana
يرو مسجد صلاته يرو قبو نما ميله هنقواني أغريدي الحمد لله رب العالمين اسنيكر صاحب تجي يبي تتسني رايا رب هنافا هنقبو جيب يوم نوده برتجي بردوران سالانا وانغري إن بيتو يرو أغرتي ملي بودا أمس ربي ما كسنا بودا يتي ويواتو دين تابر جالو وانكي كسلاما علامة ابن القيم طيب الله فرا مالجي مالي في دعائين تنيا تغري يرو نمني كدت مالي في إسافين كيبا لمنيجي أما يو حاسوا كان ندق جيفتن واحد دو تكفي دو دندين غرو أنت إساتي في تعالم في زكا مي وانتي قوتا كيسني باين سندرو الرجماتا مي وقتك صلوا على النبي مالي في إن كيبا لمني أي ربي كدت فإني قريب أنين كن إسني تدي ودا جتو جرا سني ولين غرو ينغر مالي في إن كيبا لي إرهدون ما إسد إبدي جرت جالو وانكي كسلاما تنما نما كفريتو جرا يوني سنين جيكم جتن والإياذ بالله غرو الله جل جلاله نما مسلماتي متي كفد إفو أبولينكي إساني فنوما دي ديسا وان متقدن نوما نوغن مالي فيهم ديبي نيجي نبيتني أبولينكي يرو غري يو نما لالتن أني وانتن ننجرر oduu du'aa'ii godhachuu jiru mobaayil isaati tuutu itti iyya mobaayil isaatis ni fuudha ni dhaamsa asiis achi laala karaa san deema beekasuma godhee nu qaceelchi maal deemu naama sanboota fixateetii fuula isaatiin haqatee dhidhi deemu mee billaahi alayhi du'aa'ii akkana kadhatanii rabbi makhluuqa bira dhaquudhaaf pirootokola eeggattee haqira dibattee ilkee teessi waaqattee afaan nuti jaallannu jiraame qumna gareenyaa taatee bira dheete هاي موتي موتتا يرو دبستو أكون متيني ربي زوجتي بزندا تكون كيسن وان هنجر جرين دعائن تيسن اسمي فيك بلمتيجي رسول صلى الله عليه وآله وسلم يرو ربي قدتو سوتو جي تسقباو إسا فارسي الحمد لله جي إيغنا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد جيدي دليتي إسافيميتي ربي قدتون qalbiin isaa haara bakka biraa jirtuun yoo isa kadhate akka maaliiti jee du'aayin tun nama xiyya darbuun agarre xiyyi wanni ta'uu qabdu jaalowwan kiyya islaamaa gooboon sanis jabduu ta'uu qabdi haadi sanis jabaa ta'uu qaba laallattee bakka ati dha'uu feete yoo darbitee ni dhoytu haala qalbiin teenya bakka biraa jirtuun yoo fadhanne ammoo gooboon haadi isii laafa bakka nuti feenu san nuuf hin dhaquu jechuudha du'aayi kadhatteen garuu bakka ati feetu san siif hin dhaqu تكتنا الرأي تلمذا تمني بيتني غافلته الرهدون كن غفلا كيس جرابر يو واتك فيتن دعاء إنما صديق إبلم توداجي رسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل سنة والحديث في سيد الجامع وفي السلسلة وفي سيد ترغيب أجل نما ربي أكان ذكر دعاء إساق إبلم توداجي غافلته نبودا نما دكتا نما الدنيا إرام فتح مسلم أما يولالته حالي كي نما كان فجيزا بر الدنيا تنافين دلغتنا أكنا من نجيت قفقات دعائن تنجروا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دين إسلام الدنيا في آخرة غرغر بس قاما في روح دين غرغر باسويد سمي في دجل دين غرغر باسويد كن شوفاتو ولتك دغتاتو دو ايغنا جالو وانكيا حرام نياچو دو حرام نياچا يو ربي كدني دعائن هنجرتو تناس رسول ربي تجي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله وأكرم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أتشك يسد مالجي غربات قطبة رسول صلى الله عليه وآله وسلم يطيل السفر كإمام توليرة غربان سن علمي فتوه ملا كراكة شفتوه ملا جهاد فتوه ملا غرو أبليان كي إسلاما إنكم مطعمه حرام نياتي إساء حرام dhugaatiin isaatis haram وغذي بالحرام غافة جولت اللي يرو دنگيم حراميني دنگيم إني حركة إساء سميت أول دريسة يا رب جان فأنا يستجاب له كيف يستجاب له أكمت إساء فأواتما دعائين تيسن أكا إسني كيبلمت يوفيتن حلال كراكدا حلال حرامين قام إساسا إبد جهنمي تتوتو حقوق رتاجي والإياذ بالله أما اسمالي دلي الرتي هججونيس دعائين تنيا أكا هنكي بلمني وانمغد
qalbi irratti kallaa bal raana alaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun hin jenne gurraachoomtee jirti gaa humnan qabdu du'aayin nuti godhan inni gabaabdutti akkana jee jaalowwan kiyya islaama imaam abi ishaaq ibraahim ibni adham rahmatullaahi alayhi rahmatan waasiya inni ammoo waan kudhaniifi du'aayin teenya nuuf hin qeebalamnee je kudhanani isii guyyaa tokko khutubaa biraa tokko goonee laal gabaabdutti isin haayimu jecha isaa kudhanan bareedduu tana keessa waan rabbi nuu laaffise wajji halaal haafif ibnu asaakiriitu taarika dimashqi keessatti fide xayyaba allaahu fara achi keessaa maal jee du'aayin teessan maaliif hin qeebalamne yookaanu du'aayin teenya waan nuuf hin qabalamneef nuun jara takkaa tuutuutuutu itti dhufeetiti yaa imaam yaa abaa ishaaq jaaniin rabbii keenya amata guutuu nuti numa kadhannaaniiti garuu du'aa'ii teenya rabbiin nuuf hin qeeballee jaaniin maaliif akkana inni na kadhadha isiniifin awwaadhe haala jeeni jennaani qalboowwan teessan bakka kudhanitti duutee jeen qalboowwan teessan bakka kudhanitti duutee nutis ammaan tana yoo laalte warabbil ka'aba bakka kudhanan tanatti duute qalbiin teenya kanatti ay rabbiin maan ana awwaanne jechuun laaftuudha bar waan godhi siin jee goote awwaan inni godhi naan jee jalla jalaalu godhe ta duraa maal jeen rabbii keessan beeytanii jeen jalla jalaalu garuu ajaja inni godhaa isiniin jee hin goone arrantana billaahi alaikum hoggumee ka khutuba irratti ilaalle irra caaltuu salaatawwanii allah biratti jalla jalaalu salaata subii jama'aan salaatamtu ta guyyaa juma'ataati jala irra hedduun masgiida kana akka hin taane nin beeka masgiida keessanitti arrantana salaata subii salaatanii ni xiqqaata rabbi beeytan waan isiniin jee hin goone rasuula sallallahu alaihi wa alihi wasallam namuu laali ammaan tana ni jaalannaan feesbuukii profaayilii yeruma inni arrabsame biabii wa ummi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illaa rasuulallah jee namuu baas fidaaka abii wa ummii je'eeniti asirratti godhateeniti feesbuukii irratti ka'ee poostu godha akka maashaallah isaaniin je'aniin garuu salaatan salaatu war rasuula jalan deemu sallallahu alaihi wa alihi wasallam himannaadha rasuula jala salawaatullaahi wa salaamu alaihi deemuun isa jalan deemnee je jannatni dhugaadha jettanii amantanii jeesa sadaffaa garuu isii saniif hin qophoyne jannatni ni jirti moo hin jirtu ni jirti moo hin jirtu qophoytaniifi awoo inshaallah jeeda qophaaweetiin jira jettee deebii deebisa afaan guutuudha kun qophoyneefi jeebatti amma dhugatti yoo wal gaafanne hojiin nuti ammaan tana hojjechuu jiru jannata rahmata rabbiitiin seentameete garuu sadarkaa jannata hujiiteetiin bimaa kuntum ta'maluun obboleeso odoo uumaa takkan dareene abii bakrin siddiiq radiyallahu an isa waliinin achitti saahiba ta'an tuni tizibta nuu turfu wadeero tanyito tokkos rafi obboleeso hin qophoyne ibiddi jahannam wal iyaadu billah dhugaadha jettanii amantanii garuu isii sanirraa hin fagaanne je hojiin nuti dalaynu wal iyaadu billah tanuma garaasan nama geessitu wal hamachuu jettu wal arrabsuu jettu ulamaa irra dhadheerachuu daa'ii saadiqa arrabsu hattummaa jaalowwan kiyya islaamaa wanni nuti dhaadannuun keessaa'uu gandi keenya kun na gaddisiisa hattummaan dhaadata namni dhiira jee dalagaa dhiiraatii miti dalagaa namni biraa hin hojjenne hojjetu obboleeso ibidda jahannam dhugaa jettanii amantanii garuu isiisan hin dheesine je shayxaanni xilaata keenya jettaniiti afaaniin dubbattanii garuu saahiba godhattanii ni je afaaniin gaafadhu eenyu xilaanni kee uumaa rabbiitirraa wanni akkaan jibbitu maali yoo jettee dardara as jiru cufa gaafatte shayxaana sin ja garuu saahibaa bar بالله كم تستطب القروح ويبرأ وجوه